om tu soi jok tur kan ni don lom ni voi ni ya ka soi le lo thei lo chu tu tam tak soi tur om kara hei hun hi kal duk dong mai hei petition committee chungchanga amember kan ni ve heta hian thil alung chiat tla tak mai athleng hi apoi ka ti ni som pakwa december kwaram ting mi pathum kan committee chuta chuan man mo takin submit turin session pong hang man lavin tin member te jinga mi kan request chuta chuan puro ming lian kan member zom tak be siang kan ti chu tiang chuan chairman in a request dan mumal takin hetilaya secretariat tena anlo kai suai angin kha report ka submit kha ke kan niang ti hi ka law khop mai ke ni taila puro minga chan ang ka chang don ti na ni chu wangin voinia po hian Katilaya kan chairman u chairman khati hun lai khan tunge press meet te ko ngai lo ko lu tunge kan ne na rong kala kain rol lo tia ar than en rol le si tunge an hnuaya u chairman nia ron tunge sir tir tu poi soi mi lo mai che om nem transfer wang tu kha assembly committee petition member assembly committee member transfer ni lo re achung na matanga transfer ni kha sir tir tu om nem visual nei mi lo transfer kha tu petition committee transfer tu chairman if we never be so na so isim to Oi na yan thil Bodan son kan soya minister concern ten soi fian thu ni chon an demand soi hunan chang thei a concern ahun lo ai si lu ahun lo adu tu soi thei ma kha lai ngoi chang chang to thil ta ka lo ni ti kan soi thei zet ko ni ar chat le chat lo lam tu hana ni ma kha lai ading la ni lo ma kha lai pu speaker pu chairman private member minister soi ho lai ni minister te an lo ni thong la turan lo demand kan soi huna at demand lo an bu to kan soi ya saranding thin thon pu chairman ron ding nei po ron ding thi minister concern lam soi ka tum lo sei fia zu zel tam sa khan minister lam hi soi khen ka tum lo an ding reng pu chairman ole an ding reng lom he thili chu speaker in inquiry ti sela tunge press bi kawa tunge aruka ein rol ngai lo official ne na thu lo bel tir tura sin tu ha kan se vek to speak kan ne na point soi fia vek to enga tinge thu dik tok lo alain soi fia zut enga tinge in noya press bi te ne na in thu rola thila lo ti ngai lo pathum ma tia he thili apoi thui lo tu gani chu wang chon chan po chu lo speaker hen inquiry ko sela call record on vekang kan official te po anin puang vek to lom tunge lo ko tunge number lo sil tir cái ni la mình ole chairman if we never say this so kan ngoi chang chang ale uzira soi doi lo kanina ngerong kala kha press pa kha ka kawan ni lo tia a kapula nge arin puang le si pu chairman uzira yan soi se so ka tu le soi ve le se ni mai ta tu soi la ya lo ni a tu to soi lo ni nei ve do na thu di khok lo ni soi lo wang thu di to lo hi chi soi to lo wang thoro chang se de ka thu rei to thu di to lo je lo soi to su se pu chairman kan minister he zom khop mai ngoi rei ngara anh sum thei khop maya kan sai chok le thin sia apoi ani hei hi chu kan in sum tlan po tha chu wang chen in sum tlang pu chairman petition member kanina angin kasoya minister concern le department lam kha kasoi mi lo tuna hian khami khan kan request angin kan member pakhat kha kan vati tira ta chuan anin tlom ngain alo ti hetilaya kan secretariat te kai suana in voini han kan soidu kan dem nge ni kan request le kan soidu zo ka chu kan chairman hian ngatinge a member pui committee apo member pui hetianga issue alo oma athawang hauna po voi khat ma achak chuak lo hi apoi kati heti ni zel chuan assembly committee a hian member nia chut ve po hi avain thak hun om du mai om em ti hi ka ngai tu ani chu wang chuan he thil hi chu wang ron sei lang chu kan yang po ni sela hunakala atam tak sei tu te chu om he ka ziak do maya
ada ngang lawan niผู้ chairman กะโลเม Ole.